Shongdor nakaslem jong unongsan hima. Ka State Anti-Narcotics Task Force Antf Meghalaya kalayo ban Kurup yu heroin ubakya laipuar 0.1 gram hagash potrik nailar arjar arpu hendrio uba Shongdor hadu sanlak tingkah. Nagajingyo jingtip nikibor sentiat ka Antf kala penong igajing khandra naka kathan Umiam banyo kem nikiba subadan kti shalan be anya udrong kibatmu wanwan shashilong hagani gajing pen upshrip hagapor janmiet kalayo ban bat yu alan marwen ubasa hamaulai nongkwar block 13 nagawe kakali ke badan yu registration number AS not iwe AV iwe hendrio na lat Umiam lalap na u yakawe ke sinduk sabon ke badan yu heroin ubakya 10 point khnai plai gram hadian katukani por hagapor menmiet layo ban bat yakawe ke skuti ke badan yu registration number ML not san AB khandai san sau hendrio kabala persang ban pet nagajing khandra ha Umiam labat yu unongnya u jezel nong jobs iem balalap na u ya art li sinduk sabon badan yu heroin nakapla jacket jong u badan kajingkya art puwe point hanyu puwe gram yakini kimar be an ki pulit glakni no banne ekjinon kam kat kum gi kindon ka narcotics drugs and psychotropic substances act share khnai spa prabusan balakem no ikite ki armut kani kajing yo kem ni badan kti kajing shalan ni udrok ka desa ka pat kajing job jong ka Antf nagajing tray storm jongki ban pendu jat ye udrok bat ki kam khi drok ki bawan rung hapo Meghalaya kajing persang ban pentri kam ka beteng ka long shibenta jong ka butri kam ka kham jiliu jong ki pulit ka Meghalaya ban telakam kajing ma jong udrok bat wan yada ye ki samla jong ka jela